mama ndori sinigeze nikoza nimbari nkunde nkorera amadorari tipe wo mu cyaro umusofa ni bro ufite ijwi ribitu ikintu kimwe no kubwira ntago uzi kuririmba ntago mbizi wapi kwe Nelson ndofata umupira kwande kwa hari magwaya ariko simbeza burya Manchester United Yes, bakunzi ba Gisha TV. What's up, mumeze mte? Yes, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mwese bitewe naho muherereye umunsi w'ubwiza kuri mwese. Yes, uno n'undi munsi kandi udasanzwe aho tugiye gusabana namwe biciye muri video tugiye gukorana n'umutumirwa wacu uno munsi. Yes, bamwita Fupi comedian. Ndazi ko mumaze kumumenyera ntakira umushitsi kuri Gisha TV. Hari ama video menshi tugenda dukorana nawe. Iyi ni video giye kuba iya kabiri dukoranye nawe. Yes, abambere ndibaza baramubonye nyambo utaramubona. Yes, ntucikwe ni video kuko n'umukomedie araza kubatwenza araza kubasetsa. Yes, muraza kwishima, I promise you. Yes, tugiye kuganira nawe rero sasa mbere yuko dutangura ikiganiro ndakwibutsa kandi gukanda subscribe nyamba tavyo wakoze nyamba warabikoze naho warahezagiwe cyane unasharinge ino video kugira ngo igere kuri benshi cyane gose. Wow, reka rero sasa tuganire nawe. Are you ready? Uze kwandika no muri comment uko wamubonye, uze kwandika uko wabonye ikiganiro muri rusange. Yes, twama tubibutsa yuko nyamba hari impano ufise, nyamba hari ikintu ushaka kugaragariza isi muri rusange, uzoze utwandikira muri comment. Uraza kubona nimero yacu wotwandikira kugira ngo tugufashe gutambutsa ico kintu. Yes, let's go. Musore kiri gute? igiki Umeze gute? ndicaye Yes, mbere ko dutangura ikiganiro turakeneye kwanza mazu dusengere turagize mu maboko y'Imana. Mazu dusengere bro. basengere mukiye kirimi ururimi rwose ushaka. senge nko mu waki Ushaka usenge no mu rurimi rutamenyekana kabisa biremewe. Allah Sorry. Senga nk'umukristo. Maya mukatatifu mubyeyi w'Imana uragidusabira twabanyabyaha kuri ubu no kugeza igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa mubyeyi w'Imana wahereje abagore bose umugisha na Yezu umwana wawe arasingizwa. Maya mukatatifu mubyeyi w'Imana uragidusabira twabanyabyaha no kugeza igihe tuzapfira. Amena. Okay. Useze nk'abakatolika. Senga noneho nk'abaporoso. Haporoso. Data twese uri mw'ijuru turagushimye turaguhimbaje ropete nesanso acyene mane Mana waturinze kukomeze kubana natwe kandi n'izina rya Yesu. Amena. Ukabura sense. Yes, abakuru yawe se bro. Ku giti cyanjye ayanjye ku giti cyanjye ni meza. Imisi myinshi bro. Nakora avanze. Harimo amabi na meza. Na amabi na meza. Amabi na yahise bro. Amabi nuko ndibona rapfa. Ayo na amabi ndagira washima Imana. Ameza nuko ndibona rapfa. Ari na ameza. Kuburi utarapfa na amabi akongera kaba meza. Oya na ameza. Amabi se na ya. Amabi nuko iyo nza gupfa birenze uko ndi ho. Tu comprends? Brother, mais qu'est-ce qu'il y a Rizembe? Où je vais quand je vais? Yo bisanga no kula fedite. Yo biringara. Moko yo izanga nefu ne pa ko masa. Yo ni ringara. Moramte. Ushatse kuvuga iki bro? Ndavuze ngo. Iyi si yuzi ibibazo. Aho tugiye hose ni ibibazo. Gutavuga ngo amakuru yawe ni meza 100%. Ene si ibibazo byamyeho bro. Nyiri nicyo gituma mvuze ati, moko yo izanga nefu ne pa ko masa. Yo bisanga no kula fedite. Où je vais quand je vais? Moramte yo biringara. Ako bro iringara wayigiye bro. Nje narahabaye. Narahabaye twavugaga iringara gusa twabaga muri Congo se. Nje muri Oya. Ni mu Faransa ra? Ni muri Congo mwana. Ni muri Congo. Je suis congolaise. Tu comprends? Je comprends. Tu es congolaise. Vous avez compte? Je suis tiscu.
iri swi bazagufunga bro icyo ntabwo ari igifaransa bro buswi buswi nakusera iri zoro yes brother reka ndakwakire kandi mu kiganiro unyakirije ikisi bro muhejeje kurya se ntitwakugaburiye bagawe wariye wahaze ugiye no kunywa ndanywa akagera umva se yewe abantu mudukurikiye hano savuze ko tugiye kunywa nge natanywa kino kiganiro ntago azagishira hanze nge nintanywa hano kubeshya n'icyakwena sinambwe ikomeye kandi tariki 27 z'ukwa kane pastor ndakora ncana n'ukwino kubeshya Yesu Kristo neza twira kurushije igitaramo kufasha umuhungu abatari kumbesha ko baramutsomesha namukuremye ko amaraso y'nkasa ko yabo ibintu vuze n'utabikora nge hano abakunzi bagisha TV wallahi izina ry'Imana wallahi rasul nge hano ngaha none uzahita ubona bro urangije kunywa ebyiri tukongere kandi bro ntuzi ibyo yagiye kunywa bro njyewe nta kintu nanyweye wowe nukabesha kakubajije icyo ufata uvuga ngo ufata fanta n'amazi wapi navuze ko mfata njyewe mfata ibintu byinshi iyi mikoro nayifata iki nayifata nakufata n'ishati na izi equateur izi ni headphone from iPhone niho naziguriye muri iPhone zigura ngahe bro ni $200 y'amanyarwanda $200 y'amanyarwanda oya y'amakongomani amazanzibare niyo menshi kera mani ngiyo nigeze gutunga amafaranga menshi mu buzima bwanjye natunze amafaranga 3,700 gutyo y'amanyarwanda y'amarundi meza aryoshye ewana amafaranga mani sinzi ikintu nayakoresheje ni umuntu yanyohereje kuri telefone 3,000 ibi by'amanyarwanda nyine avanze ariko aya mafaranga kweri n'ubu sindashira nako yarashize ariko ndabasuje cyane ndabizi mwari mu nkumbuye twe dukumburanye aho tukavuma kweri ngenda bakunda cyane nabapenda na mwoyo wote ibika gukunda kunzogera kubivuga mu kimuntu uza bya bindi namwe murabizi ibyo binjabuka ariko muyikoreho inzo nzogera mujye mubona notification zose kugira ngo ubuzima bworohe hariya noneho ngewe hano ndabaye musangwa amakuru yose agezweho ibiganiro mpaka byose niki nanjye muzongera mu mbone ntago muzandambirwa ndahari ku bwanyu I'm here for you warukumbuye Gisha TV ngewe ntago nari nyikumbuye ahubwo yari inkumbuye waruyikumbuye nawe uzi ko twahuye burungwa mu nda umaramo umwuka ngewe nkugwa mu nda nakuguye mu nda ndasitaye ahubwo nagusitaye ku mutwe ngwa mu nda mani ujye umenya kuvuga mani kwifata biranze mani mureke ndya kantu mani twata ariko ntari ariko ugiye kujya bro turi kuvuganira oya ntari mani ukeneye abakunzi ba Gisha TV bone ko ukunda kujya bro njye ndabikunda nyine nabo abakunzi ba ahubwo bari kubona ndi kurya ntabwo ndi kunywa bashatse bangana naka kunywa harenza bro wanyoye ahubwo no kudashima okay bro ahubwo hari ikintu kimwe nakurabye mbona nari nayibutse mani nagira warayiheba ntabwo urayihemukira ejo yaratsinze n'ubu ndi kujya kuberayo ukumva mani ni ikipe nzagwa inyuma ejo match yageze gute se ibitego 2-0 awadusubiramo se ukuntu byari bimeze muri usa kakinyira n'uzingamu bro kumva ariko abakinyi bacu bavunitse then andes uwo bita Lisandro Martinez uwo bita Lisandro Martinez Rafael Varane Marcus Rashford goal machine technicien vendredi stabilisateur MS musangarangi mucepechepe niko bami ese no bita Lukshaw international brako watugiria wakoresha bro yeje wayogeje yakature mwizamu mu kipe ya Manchester United mwizamu ari muzamu David De Gea ntago ruko bitangira haya tubaye kaze kuri Old Trafford Stadium mu kipe ya Manchester United igiye gucakira n'ikipe ya Nottingham Forest yakature 11 babanzamo ku mpande zombi mu kipe ya Manchester United mwizamu ari muzamu David De Gea Kentana nomero 1 mugongo mutima defense ari musore harimo Goya captain nomero 5 mugongo w'umwongereza ndetse afatanyije umusore Victor Nilsson Lindelof nomero 2 umusore w'umunyaswede ku ruhande rw'iburyo hari umusore wita Aaron Wan-Bissaka nomero 29 mugongo ndetse ku ruhande rw'ibumoso hari umusore wita Diego Dalot international la Portuguese hagati mu kibuga hari Enrique Carlos Casemiro international brazilien Christian Eriksen playmaker umukinnyi from Denmark nomero 14 mu mugongo ndetse na musore Bruno Fernandes magnetisme nomero 8 mu mugongo batatu bataka imbere ni Antonio Martial Papa Teta ndetse
na Anthony Matheus de Santos International le gaucher brésilien ndetse na Jadon Sancho numero 25 umwongereza uje ibyangombwa haya reka ture match reka ture sasa umupira utangirana nande na Bruno Fernandes atantita umupira kwandi kwa Anthony Martial acenga babiri byenjwe suza umupira nyuma kwa Victor Nelson Lindelof atanga umupira kwandi kwa Harry Maguire ari kusimeza burya Manchester United akazi gakomeye cyane ka David Gekatana amakosa akomeye cyane yarakozwe n'umugabo Harry Maguire umusore mana yanjye Ford narikubwiye umusore ma ay utubwira uyu musore muramubona utera attention reka ture sasa bafata umupira bande ni Jadon Sancho atanga umupira kwande kwa attention reka ture sasa ninde ni Anthony Martial injira urubuga rw'amayina attention reka ture atera ishoti rikomeye cyane attention imbere y'izam Keylor Navas afata umupira neza Keylor Navas muzamu wa Nottingham Forest kabisa bakoye mu kipe ya Paris Saint-Germain we kuntizanye kabisa ubona ko akoze akazi gakomeye cyane reka ture sasa attention reka ture bari manukiye attention Anthony ari gucenga babiri imbere y'izam ishot susurutsa umuryango wagusanga ubasanganiza agasusuruko divayi iboneka mu gihugu hose kandi ku giciro cyiza fata umupira ashwiragiza indangano z'abadefanseri Anthony Martial papa teta metero imwe na santimetero 72 yavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa arekura pase agatangaza ishoti rikomeye cyane ry'umusore Jadon Sancho Manchester United igitego kimwe ikipe ya Nottingham baraba hejuru nk'imifuka y'ishati in luck knowledge and wisdom fata umupira akazi gakomeye cyane Anthony Martial Manchester United igitego kimwe Nottingham ubusa hola rw'igishimo brother uzimane ko match yose irangije bro ntago nyirangije ahubwo uko rangewe uko isara cya ekra ukangubita hari match iryoshye neza cyane irimo akunyu agasenda kari mu rugero ukazana n'udukiri dahari cyangwa papier y'umuswara ari ni papier y'umuswara bya bindi bafatisha na ni serviette ubu dukabinzanira neza wallahi inalala nagusobanura match bro ukangubita icupa ry'amazi hari mbazo travaya umuntu bita Rugaju iryojo ngewe ntago uramujama nyine ahubwo ngewe hari abajama uhanganye Fuadi ndetse na Benjamin Gicumbi bakora 95 ibice bitatu BFM umwezi ko numva se ahubwo niko buno wenda nta myuka mfite kantu ibintu nta bintu ndangwa nyine bya danje nta myuka ufite n'ibintu uvuze bape man ntago ndangwa nyine ngujugirige rimere fresh uno ko na bino bintu ndi kurya biri kunika ese bro no musi muri Gisha TV nakaye gasho tuzaniye mbo muri Gisha TV rero ikintu bazaniye ni inkuru ibabaje inkuru bazaniye ibabaje rero nta yindi nuko yapfuye indese bro apfuye ninde wo muntu brother nicyo gituma muri kubona ndi gukora mfite agahinda ninde yapfuye bro wa mushko kwa Jonas umushwi uri kurizwa no mushwi uri guseka mani birababaje wijye useka mu bibabaje mani inkoko mani abari wagiye ntabwo ari inkoko mani icyambabaje nukuntu kapfuye kakiri nagashwe kandi haza gupfa n'inkoko ishaje mani uza amagi ari kuzatera ubu nari nariteguye kurya umureti ayingo amabera arikora ntotsa we ikindi kintu rero bazaniye nk'abantu mwe mwishyira hejuru nje kubagira inama iri ni ijambo ry'umunsi ntukishire hejuru mu gihe uzi ko kijya kuri toilette ugasutama nk'abandi warangiza bro ntukishire hejuru turacyari hasi pe none se bro ari umuntu yaba yarishyize hejuru kumenya ngufite bacu umugani mu gifaransa ngo petit à petit roseau fait son nid tu comprends oui uzi icyo bisobanuye ngo ucisha bugufi azashirwa hejuru kandi ngo wishira hejuru azacishwa bugufi barwamagara
kuri telefone cyakoze aho nyene hari abantu by'ukuri usanga bagenda bishyira hejuru bro wowe ni ikihe kintu wabavuga ko kuri wo kintu nabavugaho ntacyo kuko ni injiji ni intumwa z'injiji ntanzureke ugasanga umuntu n'ibyo afise imodoka oya ibyo wibi bro ariko iyo keke iraryoshye wamaye ko bro umvisha ko iryoshye tumva amatwi umva oya nyene ntago bro rimana kandi wangaburiye se kutiguriye kudatanga bro ndatanga umuntu yaguha iko mani baza amagambo agushiranije amaboko ngene amagambo yashiranye ubundi abantu nkunda n'abaswahili bacu mugani ngo tunasikizanya bizane ngo igihe ibikintu n'igihe cyacu se duri Kigali duheruka warutinye iki bro warunze iki ndikanze man no kujya wikanga bro oya nje nta kintu ntinya man nje hano naho hazi igikoko nje nagiye kweri urukumva man hari ikintu man uzanumvuye imvura yanyagiye bro ahubwo nyene se bro naguhamagaye turi kuganira ubwira ngo uri kunyagirwa bro byagenze imvura yankubise ewana navuye ahantu mu ntara mu majaruguru imvura yankandagiye iranyuka urumva kugenda hahandi nageze nkambara inkweto zikancikira nkazita nuko nambaye ibirenge cameraman nayo arabisyo kubirenga reba nabibereka njyewe inkweto zancikiyeho ahubwo ibirenge byabaye umutuku njye kwirwa mbaye ibyishimo ku buntu abantu mwe ko munkunda mukaba muri abashuti banjye nta kuntu mwandwanaho koko bro nanke tuvuze bro man ejo bundi ahantu nagiye gusengera bro Pastor Theogene wamusanze rero kutubwira ubundi umusirikare ashakanye n'umusirikare wabyara kabutura umwana ugasanga ni kabutura gucanga ukagira ngo mbese bwira mugenzi wanjye umubumbe ni danje mwana bro ntari kumubeshyira bro turaba ku gasima uko nyene ko yigisha njyewe noneho tuzamuhamagare maze cyangwa unyereke hano bamutumiye cyangwa se bo yitumye yitumye nyine ku rusengero runaka yitumye uti rero ntabwo mwabona nyina yago mama ndori sinigeze nikoza nimbari nkunde nkorera amadorari tipe wo mu cyaro umusofa ni bro ufite ijwi ribitu ikintu kimwe no kubwira ntago uzi kuririmba ntago mbizi impuzu uzumve ahubwo ubutumwa burimo ahubwo bro ikintu numvise ushoboye no kurapa kurapa byibuzura abantu nabishoboye trapish kuri move jejeje hari indirimbo numvise uri kurapa ya Dani nanone nshyashya nekereze ko hari mu gitondo cy'akare cyangwa mu bugoroba ituje yitegereje kwezi n'inyenyeri byari biyikikije abamarayika nabo batuje cyane bategereje Imana iterekane mu mukobwa mwitiyo mu muhungu mwiza uzamurinda mitiyo kuza kwanje mu buzima bwawe simanuka gusa hari ikibazo kamwe kangaruka by'imanuka ese uzansigasira ntabwo uzansigazira n'uburara ibyacu n'ibizahita birangira akabisinaga Yesu tuzagasangira bazagushetera ndetse bazakujegera bwira kutazabashengera ukagenda ntagusezera baby ukagenda ntagusezera abapasteri baza ngo baragusengera n'ibirura byiswe ntamura amenye utazemera bagira ibyo nagira bageraho nagira urukundo ngo ufitiye niyo ndengera nunyemera nza kujyana kure aho batagera zahagarara nene mu kiganza mfata ibendera sezerane kuza gukunda no kuza kurengera guhikirenze kurusha ibindi amafaranga atagura sinkeneye byinshi kusongera ndasaba attention ibindi bindekere ntago nkwaka motivation